UMLA North Shillong constituency ubah adal bat nongrum uladan hapdeng gamet ke bamkot bamkia. Pada step jong ka arp sautrek ujembang arhajar arpusan kata kasing sajan lapen ke no marmariu syasi MC Velor dak air ambulance. Kat kumki kubor beliau lum leto bawa adal bat nongrum ubah kipat ba ki jukhat yet ubarit. Uladan hapdeng kejing Sya Sumar ha Dr. H Gordon Roberts Hospital Hajayau Shillong. Bad uladan hapdeng kejing Sumar ha hospital mentalajan Shibnai. Leto ba ha kini kindiat singi keblalet ubah adal bat nongrum ula utso bat ula sedang bankan telot. Bat kunta ki bahayeng rengkat kejing selok bat nok ajing Sumar. Larai bangkit no marmariu syasi MC Velor na kebentaman yo kejing Sumar kabakam bahasyo. Lapen kit no dekat ambulans yo ba adal bat nongrum syakakat lingsun yo umroy badang ni pat kit no yo dekat air ambulans benelam marmar syasi MC Velor. Uba adal bat nongrum udah ublas ajet arsian kumu MLA Jong North Shillong constituency hak senam arhajar katra bat arhajar alpulai ban mi kemat yang dorbar tau an kejelah.